Hashwa bapin thia no minta kamit. Lada kajingmut jongpi kadang ling a bat gulmar. Lada haba pithia kado nut jongpi kadang kia. Lada kijing kuslai kidang buat yapi hajing thia minta. Bat lada pikwa ban yo thia suk thia san. Tu sange shipor minta. Bat wat thia shua klam da pi IT lut ya ki baro hautrai ublay. Dongin ya duay lang minta kamiet. Ko blay ko kpa kani kasni kalalong kaba e patsinjar ye ki babun nangi. Dan kibalaya le bat kijing kuslay. Dan kiba syap tiang syap hang kalaway. Dan ru kiba mat jing e halayeng nasam. Try miyo i ya baro metip ya kijing perkhat kiba om syam lapen pau pat pa. Metip ru ya kijing thaj jong kamet. Bat metip ru ya kijing thaj jong kamen siam. Menta syua bangin thia ngiwan syami kutrai. Lada ngilale bakala menta kasngi temab yangi kutrai. Lada ngilakran kiktian kiba penmong tu pen kuat ya kado nuat jongi. Tu pentengen yangi na kijing e ba ngiwan ra syami menta kamian. Tu penjam bat penjai jai ya kijing mut jing perkhat jongi. Minta sangabha bat ngin beteng ya kani kijing duai. Lada pishap tiang banthia namar kijing kuslai. Lada piling amen siam bat kwa jing suk. Lada pishap tiang ya kalasai bat lada pisngau marway hakani kamian. Gen mau ba ublay udan hangni bat pi minta. Pim long marway. Dongin ya beteng da kejungan. Ko try Jesu Christ. To pa ya kejunga da jongme halor keni kaying minta. To ker saudong ya ki kamra jongi da kejing syai jongme. Wat ailat ya kejing syap tiang kan wan rong ha kejing thia jongi. To penne ya kejing suk jongme ha kani kamian. Pelat yangi na kejing pos niyo bat kejing perkhat kiba pin kuslai. To ai bangin yo thia suk thio san. Genjai ha kejing suk da kejing sumar jongme. Try ngi ai ti hame ya kalasai kasngi ha kikti jongme. Ngimtip ke ke banja Henry ngi IT hami met bat mensiam hak jing penya jongme bat ngishanya pura hami. Ai ba kat ba ngidang yo thia menta kamit ngin mat ya kajing iet ba kajing sumar bat jing IA jongme. Ben bet mami kutrai ya kijing e gelenti jongi ibakalan da kajing yarap jongme patu airu hangi ya kajing kermen kepatamai ha kamen step la shai kasngi kublay dokar kuru ikibarang ya duai lang hangni menta kamian tu ai bakajing suk jongme kan tap lup yangi baro shilenter kisngi jongi. Ngipan yakan ni baro hakakerteng u Jesu Christ. Amen. Lada pila duai lang. Tho amen ha comment. Bat sngau bha share lem. Shaki weiru kibadon kam. Yaka jingsuk menta kamian. Do blay
unkirku yepi baro